Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Palso, tinibaga kada kayo ti informante yo. Nagmalmalam kami iti imbaga malugar. Nga awan ti lima pa sa lugar ni Colonel Maravilla. Aniya. Wen Congressman, hanggang di kayo matanagan. Paliwan minto man nanti agpaliw iti dayja lugar. Ha, Congressman, mobil dagiti pulis ti mangkamkamat kada tayo. Iyeta, ibarpartak mo pa iti panagmanehom, Hector. Sa narumbeg, ang makamatan datayo. Nagsardengan ti Serena ti pulis ka. Pinasiwat matan tinagmaneho iti kotse ang nagluganan ni Congressman Marasigan ti Luganda. Surutek latay da. Sumarasarano matan ti kotse ni Colonel Maravilla. Iti da ito akan ito. Sigurad wak ti pan nakatiliw ni Congressman Marasigan. Tumulong ang kadagiti otoridad. Tapno agdibusan ti kinadakas ng aramidan na. Kala ka nagsardeng ti sarasarano ang lugan dagiti pulis. Apay nga ta nagsardeng da. Ranipak ti paltog. Isardeng kumatan ti motorsiklo. Nagkamang da iti turod. Sana ka basta makaasidag kadakwada. Pitong agpangatulaang dagiti buyot na. Isuan na lakalangan na parbakanday dya, Congressman. Napaltugan dagiti yung patapulis. Itiday dya banda tinagtaod ang tiranipak. Miguel! Kumusta ti sitwasyon? Colonel, nakapwesto na imbag dagiti pasurot ni Congressman Marasigan. Itinangato apas at titurod. Ayam dagiti pulis anang surot itay iti kotse ni Congressman Marasigan. Napaltugan dan, Colonel. Ano na? Colonel, agkarada pak na umasidag iti sa kanang titurod. Huwag talinay daklaan dito awan ti mapasamak. Sige, Miguel. Orayam ti sinyas ko. Kanlaatik tagparang kadagiti kabusang. Ngam aglembeng at matlatagos. Sambutam tagkarada, kapayatan karamitan. Wan, Colonel. Sigurado apaputukan na. No kanlaatik tagparang kadakwan. Karatingan nyo, Tito Maray! Mas ka na makadanon tayon itituro! Diyos eh! Imbati min di kotse iti igit ti kalsada. Talaga sanda kami nainggan dagiti Manila Police. Sapay man tanulayang dagiti simuro tabuyot ko. Ken nababalang nga klase nga igam dagiti imot mi. O sino tinangpaltog iti may isa kadwami? Kartingan nyo ba iti tumaray? Ni Miguel, ti kumamkamat kada tayo! Nagulimak ti aglawlaw. Ang mga nuagpalpaliw laeng dayja Miguel. Ha? Ni Colonel Maravilla. Oh, daytoy ti sabtem. Diyos ka, naglim mga dagos. Diyak napuntaan, tiyawanan ba ito? Kasanuan nakadanon iti sakanan ti turod ni Miguel. Natayan ti upat akadwak. Delikado na ito nga. Congressman! Anya teramitan tayo! Talo tayo lang na nabati. Umlab ka lang, Hector. Sharpshooter ni Miguel. Diyaga mo, noan niya tinaramid na. Takalat-latan nga day ti sakanan ti turod. Ha? Congressman! Napaltugan man ng timaysa! Santa na natalgad iti da ito alugar. Umakar tayo iti paglimbangan. Umay kan, Hector! Wen Congressman! Napaltugan ni Hector! Agmay-may saklayan! Anya nga iti aramida! Agmay-may salangan ni Congressman Marasigan. Numabalin. Tiliwan niya si Bibian. Tapno ikarna ng baso na. Ayop ka, Miguel! Sigit ka iti barukong ko! Sana kaskan ka lang timang parmag kanya.
iti makannawa na pasik ti turot tinagtaod ng ti boses na. Yambong na ka. Kaya kabalan. Sana ka pati o itigaskan ka lang. Congressman, sumuko ka lang yan. Di kan lumaban pa. Sino ka kumaamang ibaga kanya itigas ka? Awan ti karbanga. Miguel. Miguel, siya kung ti makisarita kin ko na. Sige, Colonel. Congressman! Gusto ni Miguel. Sumuko kan. Ikanta kay ti guntaway mo agbiyak. Kenas kanya ikaram ti nagbasura ti gobyerno. Tiputak, dagiti awanan bahin. Isukibot ko ti may sapal tungko iti likodan. Kampay idi. Sumuko akong kadakwada. Katipuruak ko ti igam ko nga igam kadakwada. At dayta, naisukibot ko ti may sapal tog iti likodan. Colonel Maravilla, di kay agpaputukan. Sumuko akon kada kayo kini Miguel. Ingato kon, dagiti ima! Colonel, nagparangan ni Congressman Marasigan. Congressman! Ipuruwag mo ti igam mo apaltog iti sangok! What? Atoy! Agtalinaid lata nakangato dagiti imam. Umasidigat kan ka! Colonel! Ayok ka talaga, Congressman! Yibus ko ti balak kan ka! Colonel, kumpoy ka kanyak. Naskan ang maitaray ka adagos iti ospital. Tinak, pakatalagan, Miguel. Kabailak nga durang ti sakit. Gapoy ti panakabalto ka. Ngam, Colonel. Naw nagtitama ti bala iti bakrang mo. Tinak, pakatanagan ko lakmat. Kabailak ti bakit, Miguel. Colonel. Ti cellphone ko. Umawag ang adagos iti presento na kiti polis. Naskan, ang makaumay daan tapos dito nakapasabakan ti enkwentro. Adea, isumit lagayang anagwaras dagiti nagado a soldado kan polis iti sentro ti tanatay gayaman ni Congressman Marasigan. Ani? Wan ma'am, ni Congressman Marasigan ita ipagsasaritaan dagiti tao. At dapay lang ti bangkay na iti punerarya. Nagpatinggamat laangan ti biyak dayjay a congressman. Sigurado nga agtal nan ti probinsya. Gapo iti pan nakapapatay na. Sabay lang ko ma'am. Sigon ka dagiti tao. Nakainkwentro ni Congressman Marasigan dagiti pulis kan soldado. Ala, saan tan nagpayagpay dito ili? Inta ipakaam mo kada nana Amalia. Nataymetan ni Congressman Marasigan. Malamlamayan itan ti bangkay na ije punerarya. Boss, talagang agsasarunon ti pan nakapapatay dagiti simmi na iti grupot. Limaban ka dagiti otoridad ni Congressman Marasigan. Iso na disgrasya. Billy, kabisado ti kabailan ni Congressman Marasigan itirangan. Kaputas sigod a general. Mas dawak lang. Na nagpita na papatay dagiti pulis. Wan nga rod, boss. Kasla na rin tapat dyan at isigod a general. Nagpiit ti pan nakapapatay. Sigurado a pumigsa manan ti negosyo. Kaputa na tayon dagiti kalaban ko. Nasayaat matagas jay tinapasamag kadakwat. Saan tayon na nagrigat pa'y amang likidar kadakwada? Boss, nabayaga pa nawan asisimen mi titong galgaraw da dya Congressman. Ita, may isa na nalami sa bangkay. Rumbang lang ang mapasamang tigas jay kan kwada.
Miguel, anak. Guston tinaaramid mo. Adun tinaitulong mo ka ni Colonel Maravilla. Tsak kaya't asika amot ti maisagmak. Iso apa nga asim. Sardangamon ti araramidam. Nanang, si bibiyag pa'y laeng ni Don Braulio. Diyos ko. Natayan dagiti sanga. Iso nga isublat ko matan tipon. Patsak ani Don Braulio ti utak iti amin ang mapaspasamak itariribok ito'y probinsya. Miguel, talaga ka di adi mon sardangan ti araramidam. Ulitak nanang. Isardan ko lang da ito'y araramidag. No naipabalod kon dayjay a Don Braulio. Aniya. Ngam no lumaban. Aramidag ti rumbang. Iti kabita na panawan. Rumbang laeng ang mapukawen dayjay a Don Braulio. Musta ti sugat mo, Colonel? Masaya na tan, Miguel. Madipod rin mo harakit ospital. Naganay kayan di ba? Malamlamayan ang tibangkay ni Congressman Marasigan iti punerarya. Adumot ang dagiti rimora kaso na. Ngam dinan maikaro iti pagbaludan. Tanatay matan. Wen, Miguel. Kinapod nun. Nagbalin nga star witness ti may sa kadagiti puyot na. Intudo na dagiti na ikaling armas iti kakaykaywan. Colonel, Positive, Miguel. Dagiti mapukpukaw pa'y nga igam nga ada iti database. Nasarakanan, babaen ka dagiti na ikaling nga igam. Colonel, saan laan ani Congressman Marasigan ti agar aramid iti illegal iti daytoy a probinsya? Aduda pa'y. Ano niya? Saan pa nalpas ti laban kontra kadagiti big time a sindikato? Ni Congressman Marasigan, kat may salaeng kadagiti nakaamamak a gun runner. Nawaya pa'y lang agkatang-katang tilakay al leader dagiti sindikato. Sino tayo ta leader dagiti sindikato, Miguel? Ni Don Braulio. Sigod a tao ni Don Braulio ni Congressman Marasigan. Idi general pa'y lang daytoy. Nakamamak a tao ni Don Braulio. Agtamad kan kuha na dagiti kriminal. Kastamat kan dagiti daduma a politiko. Ano? Nabilag. Ken ato dagiti buyot na. Tunggal garaw day alakay. Nakabantay latta dagiti nasisiglat a buyot na. Ti planong itang aramitan barok. Maawatak ti inat tatakabo. Ngam narugya kon daytoy. Rip puuga kon dagiti managdakdakas. Barok. May sapay day a mayor karyan. Daklang amin matsambaan kat. Nalaingmat nga aglaman. Ay, agyaman ak unay ken ka, Miguel. Anya ti pagyamyamanan, tatakabo. Gapo, iti may tultulong mo kanya. Awan ti baal ko amang sango ka ni Mayor Carrion. Ti hustisya, ti panakatay ni Nena ti sapsapulag. Di kay madanagan tatakabo. Aramidat ti amin nakabalak. Tapno maipaayan iti hustisya, ti panakatay ni Nena. Papaya pinayaban na, boss. At na pati kapag natayo, Billy. Isapilino man ay bag dagiti tao tayo. Sa dino ti papanan tayo, boss? Iti punerarya ang nakamasayagan ti bangkay ni Congressman Marasigan. Anya? Kampay ini, makipagreknaak iti pamilyan. Kaya't kumata makita ti bangkay day-day ngawanan bahin. Boss? Ala, isaganam jay lugan. Ti kayat ko, siya ti kitaan dagiti tao asumungad iti punerary. Boss? Saan tayo nga tangagpagkat iti papantayo iti lamayan? Taapay ko ma, kahit na tayo matanda diya kabusor tayo iti negosyo. Boss? Awan ti rumpeng nga pagdanaga ang bili. Natalagad tayon iti ruwar.
Tanatayan dagiti agpangpangta. Iti biyag ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pilay! Ang parin mo ni Don Braulio ti punerarya. Nagsipot kayo lang iti aglawlaw kakadwa. Dito yan mo ti kabusor tayo. Napagkatikadda tayo dito aglawlaw ti punirarya. Wan Pilay! Pilay! Jakman naman. No, apay na panunot ni Don Braulio ti umay dito. Yosi. Ang mga no, adapay na bati, ang puyot ni Congressman Marasigan. Kat liputan da tayo. Paliiwag kita iti unag ti punerarya. Kat awan mo ti karkarnaan at loka. Basta dito agliway. Siputan nyo dagiti talo alalaki iti saan unay nga dayo. Pilay! Sabali ti madmadlaw ko kada kawata. Iso, ne. Tumuwaran ni boss. Agsagana kayo. Ang mga nukilat nga damang lipot ka ni boss. Wan Pilay! Pili. Diyak magustuhan yan aramidan ni Mayor Carion. Itatag yung kanyang iti kabiitan na panahon. Sayang dagiti ibay bayad ko kan kuha na agatat. Tapno lang makastrap dagiti droga iti ilina. Marigatan kami nga umasidag ka ni Mayor Carion, boss. Nagado dagiti buyot na, amang bambantay kan kuha na. Anya. Hindi na palabas ngal daw. Sinurot mi dagiti buyot na. Napaay kami amang likidar kadakwada. Anya ti kayat mo asawan. Kabayatan na sursurutan mi ti kotse nagluganan da. Ada nang labas kada kami ang nakamotorsiklo. Kat pinabatak na ti kotse nagluganan dagiti buyot ni Mayor Carion. Anya. Naunaan na kami ti nakamotorsiklo, boss. Saan arason na itapili? Planuan nyo anay bag. No kasano? Amay datagyo kanyak tay jay ang Mayor Carion. Boss, Ala, agtignay kayo, Pili. Aramitan yon, ti magbagak kada kayo. boss. Ada ko mapaibagak kada kayo. Anya data. Kasanon ti panangilibas mi kani Jaime iti pagbaludan. Asikasuan nyo pa yung umunan ni Mayor Carion. Naska na makasaritak tay jay ang tao. Amok, aglam namang day jay. Kaputan na amwakon, kimati ng aramidan na. Sigurado ka akayat mo ti sumurot kanyat iti paraiso, Toro? Wan, ma'am. Di ka madanagan. Sa anak ang mabutang kini Don Braulio. Nakasagana iti anyaman nga ramidan na kanyang. Ala, sumurot ka nga rod kanya. Mabait na ang Ma'am Althea. Adda na patig nga alaag tay tugot ko. Anya data? Mangimatak iti mo ko. Imbag lang armas ta. Saan yan? Siya kung ti makaamok ka ni Ninong Braulio. Sigurado ka, ma'am? Wan, di ka madanagan. Tas siya ti makaamukan ka. Nagadayugayam ti paraiso, Ma'am Althea. Nalabsan ta pa yan ti mansyon ni Don Braulio. Wan, panag ko na. Awan ita ni Ninong Braulio iti paraiso. Dagiti lang para bantay ti Atay Jay. Ma'am Althea, imbaglakit din tanam amo ka. Apay anay bagam ti kasta? Gaputa na ikan maris ti biyag ko, ma'am. Uray adda mapaspasamak ariribok iti biyag tayo. Nagtali na adlat ta, ti panaggagayim tayo. Toro, Kan naadanak iti gayam akaskan ka. Nasimpad kan man nakawat. kasta ka di. Wan, ma'am. Oh, apay anak sinay ka. Kwa, ma'am. Malagip ko lang tinapalabas. Ha, Kaslaad na kurang itibiyag ko. Kanayon ang malaglagip ko tigayam ko, ani Miguel. Toro, Nupod numan asi bibiyag. Kumusta nga taitan tigayam ko? Apay asaan magpakpakita. Toro.
Namabalin. Jak kayat nga isawang ti kastoy. Anya rita, ma'am. Saan nga tanga agul-ulbud laang ni Nana Amalia? Asibibiyak ni Miguel. Diyak mo, ma'am. Uray siya. Mariribo ka na iti mapaspasamak. Iso adyak masumbatan na ita. Ulitak nga ibaga. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Nagparangkuman kada tayo. Kumaa, ma'am. Kailiw ko una yun, tigayam ko. Asidagdan iti paraiso. Agsiko akon iti makanawat. Wow! Pudno dagitin bagbagada na Amalia kan na Rosalia. Talaga nagpintas ti paraiso. Wantora. Ngam aging ka ita. Maburbur siya nagpaila ang nukuko at talaga dagiti dadakal ko ti paraiso. Ma'am Althea, Nabasak namin ti dokumento ti daga iti kalapas. Ako kuha ni Don Braulio ti paraiso. ma'am, Agdwada. Agpada ti imbaga kanyak danana Marcelina kenana Amalia. Apeke, tinabasak a dokumento. ma'am. Amangan no gustong tiimbagadakan ka. Isong agpaliiwa. Napintas dati a lugar. Kan nagmayat ti riknak nga adda ditoy. Natal na ti kapanunutak. Diyak mailadawan ti marikliknak iti dahi ti a lugar. Kasla naggapo akman iti dahi ti a lugar. Ngam diyakon malagip no kaano. Nalabit nga idiibing kapailaang, ma'am. Ngam, pulos nga awan malagip ko. Ma'am Althea, kita ang datadagiti do alang laki iti saan unay nga adayo. Bayam lang ida. Para bantay ni Ninong Braulio dagita, diti paraiso. Ma'am, kas nasabali titigtig na ita. Kan nasiputak pa'y nga daing so kibot da paltog. Anya, At napaltog dagiti para bantay ni Don Braulio, Ma'am Althea. saan ka nga agpadlaw ang nasipotan ita? Saan ka nga agpadlaw? Toro. Kaswan ni Althea tinakinagayam ni Miguel. Nagturong na itigit ti bebay. Kat tumalang tiyaw ti awanan pa'y nanakin. Mapanakita yan kang agsasarita. Pagkitaklat tayo ti kinaimbag ni Althea. Kaya so ti bili ni boss. Jak maguston ti panagtalang tiyaw ti lakyan ti aglawlaw. Asit ka kita. At wamot kayam to'y lakin agayam ni Miguel, Althea. Billy, Itay kayo pa'y lapalpaliwen. At dak lang itisan unay nga dahil iti paraiso. Un gayam. At na isagana makmakan para kada kayo. saan kami pa yung mabisin? Ma'am, mabisina. Mabisin mo't gayam to'y bodyguard mo, Althea. Excuse me, Billy. Sa anak a bodyguard, gayam ko ni Ma'am Althea. Ano? Nasingad agayam ko ni Ma'am Althea. Tanda ng data. Basta dahi tantoro. Di mo tutupan ni Billy. No di kayo mangan. Ipasyar kayo langan iti aglawlaw ti paraiso, Althea. Panag ko na. Ado pa pisan mo na pasyar ito. Iso akadwaan kayo kani puro alakyan. Billy, di mo sang kadakamat alakyanak. Is kalamang insulto. Relax. Pagpungtot ka la adagos. Saan mo't adagas ti pagbagakan ka? Dakas para kanyak. Pugak salta ito'y alakyan. Oh, apaya kita anak matlatan, ha, Billy? Awan. Nagpintas kagayam no saan ka alakyan. Anya. Billy, pangasin. Panawan na kami kanito. Sige. Panawan kayong pahingaron. Althea, Toro. Talaga na atap kanyak ni Althea.
Adan tunatan daw mo kanyak. Siya lang ti makatalikwa iti kinapusaksak mo a babae. Awanin ti makitak abuyot ni Mayor Carion iti aglawlaw ti ili. Nalapit ang naglamangdan. Gapo iti napasamak kini Congressman Marasigan. Sa anak latang agsardang. Aging gaadyak makita dagiti managdakdakes. Ada nagsardang ako at iti saan unay nga dayo. Patsak aday tapasdag apalpaliwag. Ti lugar apapapanan dagiti miyembro ti. Dagiti buyot ni Don Braulio ti agturong iti nightclub. Si putak ida. Boss, napan dagiti tao tayo ti pastak apag istambayan dagiti buyot ni Mayor Carion. Kat? Sigon ka ni Albert, awanan tinapaliw da buyot ti Mayor. Panagunak, naglaylawdan ga po itinapasamak ka ni Congressman Marasigan. Kasta? Awan mo to ni Mayor Carion iti balay na, boss. Dahil tatimbaga ti para siin tayo. Napan kayo ka din iti munisipyo ang nagpaliw. Ang mga nodalaang mat iti opisina na. Nagpaliwi dyan ni Larry, boss. Talagang awan ti Mayor. Talagang harod niya glimlimangan na ijay ang Mayor Carion. Di kayo madanagan, boss. Di ka magsalday mang sapol ka ni Mayor Carion. Iti kabitan na panawan. Idatagmintin ka, ti Mayor. Pagdasip-siputan di lalaki iti san uni nga dayo. Nalabit adag iti lalaki nga dayo iti sangot ti pastag. Day jayan. Nagturungan iti. Ay kuko naghayam ti motorsiklo na kaparada. Inuwar na kigam na. Hinamatay yung pinaka-motorsiklo. Ay, delikado dito yan. Diyos ka. Kunakon ka. Pinaltugan na dagiti lalaki iti sahod ti pasteg. Ay, natumbata ka na yun. Sino nga ito dyan ang paltog ka dagiti lalaki? Jak amo, gusto dahi iti amarikrik na. Okay, kumadin. Apay ha, kasi dyan tinasipotak at tignan dyan ng papatay iti lalaki iti rabi ay. Malagip ko ni Sir Miguel. Bueno, malagip ko. Nilaan Sir Miguel ti amok amakaaramit ti kasjaya. Nakita kong titigtigay na. Gorion? Ha? Kumusta kan, Goryo? Sino? Ha? Ay, Sir Miguel? Ay, si Kang Agpaisaw? Ay, kasano? Di ka kadlaw, Goryo. Kan di kan mas daaw. Si Bibiyaga. Ay, Sir, no kasta, husto ti atap ko. Si ka di nakita anak ka motorsiklo iti rabi. Uwe. Siya nagpaiso, Goryo. Kinapod na. Nakita ka iti saan o nga dayo. Iti nakapasamakan ti pinaltugan. Ay, Sir, tiyak ka mo no anya ti bagakan ka. Talagang nasdawak iti panagparang mo. Kunak no, nanatay kan. Kada kayo amin na para si ko. Sikapay lang tinagpakita, Goryo. Sumurot ka kanyak. At napagsaritaan ta. Oh my God, Goryo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, manipod kaawan mo. Ado dagiti napasama ka enkwentro. Natay pa yun ni Congressman Marasigan.
Rombang lang akas jay ti mapasamakin ko na, Goryo. Nagpatinggan ti kinadakas na. No kasta, sikati... Wen Goryo. Siya tinang gibos iti kinadakas na. Ngam saan pa analpas ti amin? Ado pa'y dagiti kabusor ko. Sir, napayag ti panagpukaw mo. Itilikudan day ta. At dalat na dagiti amwak ang mapaspasamak. Anya day ta? Sir, iti pasdag asimmerkan dagiti buyot ni Don Braulio. Ayuyang dagiti buyot ni Mayor Carrion. Amok day ta. Nabayag ang nagpaliwak iti day lugar. Ti amok. Kat dagiti buyot ni Mayor Carrion ti makainkwentro. Ngam dagiti matbuyot ni Don Braulio ti simampet. Kat, anyang iti plano mitang aramidin, sir. Nagparangakan ka. Tagasapulan ka, Goryo. Ay, Dakayo kay ni Conrad. Dakayo ti makatulong kanya. May panggap iti panang sapol ko iti grupo ni Mayor Carrion. sir, Kalat ang nagpukaw ni Mayor Carrion. Uray dagiti buyot na. Awanan ti makita katakwada. di ka matanagan, sir. Si tatahanak lata at tumulong kan kay tanyaman niya oras. Agyaman at, Goryo. Nagsublig ni Kapsat Katalinaw iti lugar da, baraw. Kasta ka di, tatakabo. Sigun kan na, makipagnaad pa ila iti balay ti kaanakan na apulis. Nasayat nga rin nung kasta, tata. Sana bale. Tawan maten ni Hector amang riribukan ko na. Ayun gayang baraw. Kumusta ti panagpalyo mo ko ni Mayor Carrion? Nalabit ang naglambangan ni Mayor Carrion, tata. Pulos adyapan makita dagiti buyot na. Sigun ka dagiti tao. Nabaybayan pa yan ni Mayor Carrion ti trabaho na di munisipyaw. Masarakak tumat lang dahil nga awanan bain. Nas ka nabayadan na ti inaramid na kininena. Doon napigsak pa'y kuma. Sumuro takkan ka. Tasyak ka mismo ti mangsango iti dayjay nga awanan paen. Agtalinag kayo lang dito kalapaw yun, tata. Siyakon, ti makaambukan ko na. Sir, agpaspasarak tayo taglawlaw ti probinsya. Parang makakalap tayo ti impormasyon. O sa dino itatayan da Mayor Carrion. Wen Goryo, talaga akas ti aramidan ta. Manipod iti naudi pa nagsarita ta. Rinugyakon ti nagkalap iti impormasyon, sir. Kinasaritak pa yan, dagiti amok na impormante. Goryo, Nih, apay, sir? sapay la kuma. Tayo ti kabita na panawan. Matiliwan dagiti managdakdakas. Sir, Pinapudno na. Kaya't kumaten na makadan natin anak. Kastamaten dagiti gagayam ko. sir, Masya naklawan ay kininanan. Kanayon nakabagaan. May papanitiar aramida kita. no kasta nga rod, sir. Nilaang nana Amalia ti makaamo asi bibiyag ka? Wen Goryo, malaksid kada kayo kini Colonel Maravilla. Ala, saan tan nagdadal pa iti oras? Mapantan iti nang iparking iti motorsikla. Sawaran tati aglawlaw ti probinsya. Kasta ka di, ma'am. Kwento. Naibaga idi kanyak ni Billy. Nga adapay sa Bali a resort ni Ninong Braulio. Isuday pati kayat ko ang makita. Nalabit ang kukuha pa iti pamilyang tidakdakamatan na resort, ma'am. Nalabit akasta. Sigon kanina na Rosalia. Ado ti salikwa, dagiti dadakkel ko. Ayan, Ma'am Althea. Dahito'y agad singasing ko lang. Anya dayta? Anya nga tano agpamarang ka na saya at kinibili. Tapno maamam tidakdakamatan na resort. Pinadas ko niya aramidan dayta. Ngam agkadkad ka rin nga. Di ka madanagan, ma'am. Addang aklaong itilikudang. Pampanunutak ti posible nga aramidan kanyak ni Billy. Nukas pangarigan ta kasaritak itinasaya.
Ulitak nga ibaga, Ma'am Althea. Siyak ti makamukan ka. Iso ang kanayon nak nga isurot no adda pa panam. Ala. Panunutek pa'y ana imbag. No kabaulak nga aramidan day ta ibagbaga. Kilaang may bagak iti da ita, Ma'am Althea. Pilyam, dagiti balikas mo kinibilay. Tapno saan amakadlaw. Nana Rosalia, Husto laang tinapanunot ni Turo nga aramitin niya. Agpamarang ka, anasaya at kinibilay. sige nan. Aramidak ti amin. Tapno makitak ti ibagbaga na Arizon. Ma'am, nuan niya man ti maduktalam. Agtanang ka kumalaang. Nasken ama sigurado ti amin. Kaya't ko asawan. Di mo pa'y kasarsarita ni Don Braulio. May panggap iti kinabak ng dagiti dadakkel mo. Narikatan. Amangan numakadlaw ngagpalpaliw ka. Na kayo. Siputan nyo titig-tig na itilakyan na kadwa ni Althea. Ha? Basta aramidan nyo tibagbaga. Numabalin Jack kayat nga umay dito yung jalak yan. Awan matlang ti maramidam. Kadwan ni mamantay at jalak yan. Una yung tilinangan da. Apa ya kastoy matatirik na kamangkit kita ka na kuwada. Sakla kumanda jalak yan. Kumapalak ka. Ay, Billy! Una yan ti panangkitan ka na Ma'am Althea kan jalak yan. Umapal kan sana po. Didak man pakibyangan. Sapsapulan na ka matitay ni Ma'am Althea. Anya? Sapsapulan na kunam. Wan! Tatino tayan ni Billy, kuna na may. Lukluk kwendak sa. Iti ka ano man. Dinakpay sinapol ni Althea. No, Billy, sapsapulan na ka ni Ma'am Althea. Asikam ka day, tapno mamate ka. Ah, sige. Gamitikan nito lukluk kwendak. Agsaga na kayo. Ma'am Althea, kita ang tagtong dito. Nibili. Nakaisam pa'y nagturon dito eh. Sapsapulan na ka no, Althea. Asino din ang ibaga asap sa pulan ka, Billy? Naanos mo tipang magkasarita na kanya. Asino din ang ibaga asap sa pulan ka, kunak? Dagiti ka kadwak. Imbaga daw sinapol na ka na. Iso ngayon masidagakan ka. Well, di naman kalaan mata ka dito para iso. Kasta ka di. Kinapon mo na. Ito'y paraiso tinangibaw ng kanyak ni Don Braulio. At no, mabantayak ti paraiso na. Basta ka di, friend. Friend, ti awag mo kanya. Uy, friend. Saan mat siguro adakas naggayim ta? Kasla nagbaliw ti puloy ti angin. Kilat man. Si kamat, Billy. No anyaman, nagitim pakpakitak ka. Di man ikas kaso di. Naira na lang ang anak po di ulo. Iso ako nam, ay suplada. Aya. Gayam. Siguro, ado tilabban mo nga arak dito yung paraiso niya. No may panggapit ay mainom nga arak. Sana pare ko, Toro. Ano ti arak mi dito eh? Nakasta nga rod gayam. Aginom tayo. Makain-inumak ka iti arak. Sana pare ko day na. Oh, sika nga Althea. Aginong kakadimot iti arak? Saan yan? Da kayo latan ka nito. Mapanak pa iti silad ko dito para isa. O sige, Billy. Mapantan. Kaya kunti uminom iti arak. Apa nga ya siyak matlatan ti mininom iti anak ko ro. Tuwa pa lang nga serbesa ti nainom mo. Take time, bro. Di ka madanagan. Umin-inumak makot. Nagragsa ka kaya makasasarita. Nagragsa ka na. Napartakan tawanan ba'y. Umusidag ka man kanya. Toro. Nay, open nga gayam.
Apay nga umasidol nga kapailakan ka. At agsangsang talang arudan. Masidag ka kitin, tanapatagkaramidag ka. Ibagakan ka. Sige. Kasta, yasidag mo pa ti ulom kanya. Taya rasas ko. Bagakan ka, ha? Ano? Alan, yasidag mo tilapayag mo. Tatay pagako na. Sige man langan. Toro, nagpintas ka gaya. What? My goodness! Anyamat tanday tangay bagbagang! Lumira ka na yung bagiropan. Nagpintas ka. Kaya't day tanga nga umabili. Sana ka babae. Tap na ibagam kanyak ka na pintasa. Si ka lang tinangibaga kanyak iti kasta. Surun kon. Di ka kung totag kayam tasan ka de. Aun! Agayam tabili. Kuagayam. Adda ko makayat ko ngay bagakan ka. Ano niya day ta? Toro. Amom abak nang ni Don Braulio. Siguro, saan lang agmay-may sa tiparaiso ni Don Braulio niya? Na. Ingay kasawan, ang mga nadapay sa bali a resort ni Don Braulio. Ano pa yan? Kabarbaro resort. Naglawa. Ngungat mo, mapantay dyan. Tayo tuloy tatiagin ng meteara. Sa dino nga minday lugar. May pagkakan ka. Sumurot ka kanya. Agitan ta nga digos itinalawa sa swimming pool. Ano? Aray, mabayin ka makikita na kanya. Nga digos iti swimming pool. Sana. Apay kumamat ang mabaina. Kat agpadatamot alalaki. Gusto ka? Iso nga ikatantan to amin na pagananay tanga digos. What? Rabiti pa nagdigos ta, Toro. Tap mo maikat amin na pagananay ta. Awan mo sa bali at tao jay. Tatalang tiyag langoy. Yak ngamin ang mutag langoy. Di isuro ka. Isuro ka, pumatok. Pumatok ta. Dua. Nabartakan, Bini. Sa baling titurong dagiti bagbagam. Anak ba na parte? Amok na iti pagbaga. Sa langad, tatati mapanager resort. Awisan ta ni Altea. Tapag tigos mat iti swimming pool. Ay, oo na. Talaga nga'y surot ta ni Ma'am Altea. Mayat lakit di day jay, Bini. Rosalia, simbangpot ka din datoro kan Altea. Saan pa'y araw, Marcelina? Urayak ida asumangpag. Ay, kumusta nga tanti na pananda? Sapay la kumata agbalay ni Altea amang doktal iti amin. Day tamot ikayat ko ang mapasamak, Marcelina. Dakal ti panagtalakaw kin ni Ma'am Altea. Rumbang laang nga iso amismo ti mang doktal iti amin. Sayang ti kinabak nang dagiti dadakkel na. Nuad ti naglaang kin ni Don Braulio. Sana balen, tanakitan ni Altea ti mismo apagtaengan dagiti napukawan a dadakkel na. Gusto ka, Marcelina. Iti dahito yung araramidan na. Amok nga dan to pagsayaatan na. Naskan laeng amabawi ni Altea, dagiti sa likwada. Ma'am Altea, makaturturugag. Kasano asaan ka makaturturo? Kat nagado tinainom mo nga alak. Nga rod, basi-basit mat lang ti panaginom ko. Nabaratagak matlata. Kumusta? Adda ka din na amwam ka ni Billy maibanggap iti sa balipay a resort ni Ninong Braulio? Ada, ma'am. Inton bigat mat lang.
mapantay iti ibagbaga na resort. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Toro. 100%, Ma'am Althea. Makita mo ton iti may sapay resort ni Don Braulio. Nasayaat nga rin mo kasta. Ala, iturog mo lagtan. Sana ba ni? Asidagtan iti balay ni Nana Marcy. Kumusta ti laboratorio ti Shabu, amigo Braulio? Awan ti parekot iti laboratorio, amigo Augusto. Agtultuloy lat ti operasyon tayo iti droga. Agan nadlaeng ni tayo, amigo. Amok na naka-full alert ita dagiti otoridad, may panggap iti droga. Sana parekot na ito, amigo. Kabalan dagiti taok ti mangilamang ka dagiti droga. Muy bien, amigo. Makumikom ni siya, kitaya ni Mr. Chan. Ado ti trabaho ni siya. Amok na ita, amigo. Iso aman manukan nga agpakita kanyak. Gusto ni Sika. Kayatan ni siya, tiag subli iya Espanya. Nga madupay ti rombang ni siya naramitan. Amigo. Kayat ni siya ti mapanijay daan na hideout ni Sika. Kayat ni siya kaginana. Sana parekot na ita? Sige. Naipasukon ka kadagiti driver ko ijay daan a hideout. Amigo, nibili ti kayat ni siya kamang sukon kini siya. Natayar tayo na buyot ni Sika. Amigo. Ibagam kiniso, tasukunin ni siya dito'y mansyon ni Sika. Uwan. Awagag ni Billy itamatlaan. Boss, sa dino tayo ni Don Agosto? Ada iti hardin. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Wilgayam, itay nakapailang or urayan. Nagadumati sa bali at driver. Boss, apa siya pala tinapili na? Sika ti kurso nada na Billy. Kaya't nakano ti nataer. Akaskan ka. Ya. Madlaw a kurso nada na ka ni Don Augusto. Iso ang pangaw si Billy. Di mo pabay na, di kayat na. Boss, Ne, isumag ka na ito nagturong dito eh. Nasaya, tasimang pwede ni Sika, Billy. Kumusta ni Sika? Kayat ni siya, daginan na ijay hideout. nakasaganan ti kotse. Don Agosto. Ala, mapangarutan ni data, itidaan na hideout, Billy. Mabati pa ilan ni Sika, amigo, bro. Abay na nakaulbuli magnisik grabe. At nakati parikot ni Sika. Awan ti parikot ko. Don Agosto. Sigurado ni Sika. Uwan. Adalang simple ni ti isip ko. Iswan, naguli makak. Tinasayaan. Tumagas ni data iti restaurant. Mabisin ni siya. Matungpal ti kayat mo. Don Agosto. Kalpasan ti panangan ni data. Mapan ni data iti pag-iinuman. Agrenak ni data iti vino. Anya? Siya ti makamukin ni Sika, Billy. Ado ti dinero ni siya. Ngem, amon ni Sika. Ti kayat ni siya na mapasama. Sa payat na nagsaritaan ni kanitoro itangan daw. Ipasyar ko ita kani Althea iti kabarbaro a resort ni Don Braulio. Napaulimag ni Sika, Billy. Anya ti pampanunutan ni Sika. Awan! Awan, Don Agosto. Ma'am Althea, Kumusta? Anya timbaga dagiti agbambantay diti paraiso. awan ni Billy, ma'am. Adda kanina kanan na. Kasano nga rodan ti saritaan ang mapantayo iti resort ni Ninong Braulio. Malaman. Yak man amo iti day at tao. Awangan no, bartok na lang. Iso anay baga na ti kasyay, ma'am.
Saan na bali? Adapay sa bali agundaway. Ha? Ma'am Althea, at takot siya nagsaradang itibaton. Kotse ni Billy dayta. Apay, ma'am. Tikadwa ni Billy adim sa ang iti kotse. Ni Don Agosto. Ha? Anya ti araramidan na dito'y paraiso. Apay nga inumay dito'y. Anya ti araramidan ni Don Agosto dito'y paraiso, Billy. Dito ya paraiso ti pagnayadan na. No may sumarong karga ni Don Braulio. Anya? Kanayon na nakatrang ka tirina o tisilid na. Isa sana maluklukatan tayo jay. Matuloy tayo ka di iti resort nga ibagbagan, Billy. Pasensya kan. Sana na matuloy. Pantayak ni Don Agosto dito paraiso. Anya? Hindi ka madalaga na kaya. Patek nga sublin tumalang ni Don Agosto. Iti kayem na nga ito. At doon gundaway ko ang mangipasyar kada kayo kung toro iti resort. Sapay la kumata di na kang paayan, Billy. Magagaran ni Toro ang makakita iti ibagbagam Arizona. Althea, iha. At damat gayam ni Sika, dito'y daan na hideout. Nininong Braulio ni Sika. Hideout. Daan a hideout ni Ninong Braulio. To'y paraiso. Kita matlatan ni siya, iha. At daka dinaibaga ni siya, nasaan na nagustuhan ni Sika. Apay nga inawagan yung iti daan a hideout ti paraiso. Don Agosto. Saan ka dinamo ni Sika? Nadaan na hideout ni Don Braulio dahil ito'y na paraiso. Saan gayam na ibagbaga ni amigo Braulio? Tidaan na hideout kini Sika. Apay nga. Ada ka di pa'y kabarbaro a hideout ni Ninong Braulio? Don Agosto? Ada, iha. Nga madayo na lugar kaya na. Mabitlay. Ada kayat ni siyak na damagin kini Sika. Anya na ita, Don Agosto? Nabayan na nagpukaw ni Sika. Kunak, no pinanawan ni Sika ni amigo Braulio. Iha. No kitarik ni Sika. Kasla makikita ni siyak tila nga dahil di Don Ramon ken Don Isabel. Napintas ni Sika. Don Agosto. Ngem, awante serbi dahil ta napintas, tada pa'y napimpintas kini Sika, iha. Anya? Nasiputan ni siya. Di pa nagsarita ni da kayo kinibi. Saan na magustuhan ni siya? Di pa nagsabat ti mata ni da kayo na nagsarsarita. Masakit tinagam ni siya kantaya. Anya? Kumusta, Ma'am Althea? Nakitang kadaing tibagbagan ni Billy a resort ni Don Braulio. Saan ang natuloy? Gapo ka ni Don Agosto. Anya? Apay ni Don Agosto, ma. Si Mangbay iti paraiso. Kat binanbantayan ni Billy. Di pagsidda awag. Apay nga inawagan ni Don Agosto iti hideout. Ti paraiso. Anya? Saan ka man nila tao, Nana Rosalia? Maawatak ti kayat nasawan. Dagiti nga talalaki nga agbambantay iti paraiso. Kat buyot ni Ninong Braulio. Kat iti paraiso ti paglamlam manganda. Anya? Dahil ta tinaawatak itay. Nasiputan pa'y ni Toro. Nga dain sukibot ti lalaki apaltog iti sigat. Agsipot ka na imbagpam. Nalabay a paglumlumangan dagiti buyot ni Don Braulio ti paraiso. Iti tinor ti panagsarita ni Don Agosto. Adaan mo na iti mapaspasam.
Nadakamat na pa'y kanyak dagiti dadakkel ko. Anya, Nana Rosalia, naibagam kanyak idi ang bakla ni Don Agosto. wag ma'am. Nadakamat ko itikan ka ti kinataon. Isu nga agan anad ka iti dayjay abakla. Narungsaw dayjay agayam ni Don Braulio. Nan, Awan tinasaya at agayam ni Don Braulio, ma'am. Paasig da ang imunyaw. Isu nga agan anad ka. Goryo, awan tinagbanagan ti panagpaliuta. No kahit mo, sumurot ka kanya kay away. Saanin, sir? Agawit ak pa iji balay ko. Awagam tulangan ti numero ti cellphone ko ngintad ko kan ka. Sige, urayam ti awag ko kan ka. Goryo, alam dito eh. Ha? Ni, aja dito, sir. Mausar mo dito akwarta. Alam mo, Sir, at tapay kwartak dito. Kapapay mo't ano, ikan nagpay. siyak ti kasapulan ni titulong mo. Isuarong ba nga awatam dito akwarta? Sir, jak magpabayadan ti tulong ko kin ka. Di na kuman pabainahan, Goryo. Saan matadakal dito agatad? So nga alam mo. Pakadwa, nagsagana kayo. Tinawagan nak ni Rudy. Nakita natin kotse ni Mayor Carrion iti munisipyo. Kanay na nakasagana kami, Billy. Awan tagpapaputok ka na kayo. Nas ka na si Bibiyag ang makamag tayo ti Mayor. Nidon Braulio ti makamukin ko na. Well, sana pa rin ko peta. Apa man na makadanan tayo ti munisipyo. Tanangan nyo lang ang nagkitigaraw yun, ha? Sigurado nga at dalang iti aglawlaw dagiti puyot ti Mayor. Di ka mataragan, Billy. Hala, nagsagana kayo. Asidog tayo iti munisipyo. Malas, nakapanawon ti Mayor. Nagbuntog namin yagmaneho iti kotse ni Jose. Di ka nagpabasol, Junjun. Hala, agsubli tayo matlang ijidana hedo. Nas ka na mabantayak ni Don Agosto ijay. Apa ya bantayan pala tayo jala kay kat natalagad mo tayo hay daw. Bilin kanyak dayta ni boss. Ha, just kay. Apa ya, Billy? Tibuyot ni Mayor Carrion ti magmag na ngumadayo. Tara sinyo, surutan tayo tibuyot. Positibo. Ni Mayor Carrion tinakatakter iti sangot ti establishmento. Anya, terapi tayo, Billy. Nagadudag iti buyot na iti abay na. Ilang Mayor Carrion ti kasapunan tayo. Nakikat di pa paramit dito, bro. Yo, ka na tayo. Sano kayo makapag tayo ni Mayor? Nagatudag iti patiganda. Diyos ke. Sana makapanaw na iti buyot na iti abay na. Anya ka tanong, talto kaklatan ni Mayor ka na yun. Saan? Imo aramiden dayta. Ni Don Braulio ti manggibos iti biyak mo. May naramid mo dayta. Bueno, saan? Paltukan tayo, nagitibuyot na. Tapos malpasan. Diyan, naglugan dan iti kotse. Talo ako kotse ti nagluganan dagiti buyot na. Tsak namnamahan nga ado ti mangbambantay kat mga na. Sayang lang ti oras tayo nga dito. Sayang lang. Sana ka nagbayag iti opisina iti munisipyo, kumpadre. Sana pare, tanabilin kumatente sekretarya. Iso, mabalin ko ti pumanaw nga agturong iti safe house ko. Wan, uraya mo dagiti droga iti mismo abalay mo. Dagiti buyot ko ti mapandita. Bay! Palbakwa! Mayor, Iparpartak mo ti panagmaneho. Mayor. Diyak kaya ti mabayagan diti kalsada. Patyak gato dagiti kapuso ramang palpaliw kanyak. Mayor. Sana pala, taado kayo ang sinmurot kanyak.
Amo ka na talgeda iti panagbiyahe nga agturong iti safe house. Nakita yung langarutan ni Mayor Carrion? Ngam apay adiyo pa'y laki ng magtiawanan bain, ha? Ado nga nagiti alalay na, boss. Ang mga maisagmak kami lang no lumaban kami kanakwada. Saan arason tayo tabili? Oh, nagpanunod ka kumamat ana imbag ah. Iti kasta. Adamat serbi na dagiti ibaybayad ko kan ka. Boss, Nakapoy ti diskartem, Billy. ah, Tinaramid yo. Sinurot yo kumati nagturungan dagiti awanan bain. Tapno amu tayo. No sa dino ti paglemlem mga daya tao. Ala? Pumanaw ka ni ti sangwana. Tamangan no si kapay ti partugak. Pumanaw ka na. Tawan matlang ti serserpim. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, apa yang nagsardeng tayo kita ito alugar? sa balit agparparik na kanyak iti dayto a lugar. Nalawa agay ti makitam dita. Ngem pulos nga awan ti makitam abalay. Sir, nalabit asungadan laang tinalawa agay. At dalaki ti makita abalay no surutan ti dalan nyag paunag. Husto ka. Pribado a lugar dayta. Ngem ti pagsidawak. Nakitak idi asimret dita ni Altea. Anya? Saan lang ni Altea tinakita kasimret dita? No di ket uray ni Don Agosta. Agayem ni Don Braulio. Sir, sakpay amadanon ta dayto a lugar. Nalabsan ta ti baybay. Iti makannawan apaset direksyon ti baybay. So apatyak nga iti ungto dayta adalan. Ket igid mismo ti baybay. Why? Nalabit a resort ti adda dita, Goryo. Ha? Sir, at tarumar ang kotse manipot iti nalawa agay. Dayjay. Inlukat dan tidak kalagay. Ah. Ni Don Agosto tinakalugan iti kotse. Kat nimot bili tinagmaneho. Sana tinted ti sarmin ti tawa ti kotse. Iso ang nalawag ang makita tinaglugan. Sir, tsak natlaw nga dagayam tao ang nakabantay iti gay. Naglingad lagayam ti awanan baing. Iso adita nadlaw. Nalawagan kanyak ti amin. May sa daytoy a hideout dagiti sindikato. Sir, sa dilo pa iti papananta. Surutan dati kwatsa nagluganan ni Don Agosto. May salang ti dalanan ti lugan. Patsyat asan pa'y anakadayo dagi dyan. Sir, iti nagbeddengan ti nga ili. At nagsanga adalan. Ang mga nagsikko day jay, kat saan ta na masurutan. Sakbay amadanon dati nagsangadalan. Patsyat ang makamatan tayo da. Atong ti malapsan ta pagpalay dito. Ha? Sir, ti kutya susurutan ta. Nagsardeng da iti restaurant iti igid ti highway. Wen Goryo. Ay, isardeng ko ti motorsiklo iti saan unay nga dayo kadakwada. Mga nisi ka ti atubig. Sana kayat ni siya na mabisinan ni Sika. Agyaman at Don Agosto. Sana parekot ni siya ti kwarta. Iso na amin na kayat ni Sika. Katangan ni siya. Pinapatag, Sika kini siya ti kanayo na agkatwa. Enchend? Wen Don Agosto. Basta siga. Aramidag ti amin. Tapno maparagsak ka. Muy bien. Dahil tati kayat ni siya. Alaen ni Sika da ito'y nagata. Allowance ni Sika. Agyaman at Don Agosto. Mapanidata. Iti laboratorio ti siya mo. Kayat ni siya na makita.
Uwan to na gusto. Nabayagan din yung nakikita ti laboratorio. Yan ti baro hideout. Husto ni Sika. Iti ka barbaro na hideout ni amigo Braulio. Tiayan ti laboratorio ni siya. Nalabit na ado ti makita kan naarami din na siya po. Mangala ni data ti siya po. Naramatan ni data. Anya? Nangagnisi ka, timbaga ni siya. Agaramat ni data iti siya po. Agaramat ni data. Sir, sa pali mo nanda ito lugar. Wan Korea. Simrak ti kotse iti gate. Katapag isulang ti kotse adumalan. Akikidlaang ti kalsadang agturong iti adayo a lugar. Nalabit niya agturong iti kabakiran ti akikid adalan, sir. Jaknam namaan nga dagayam akikid a kalsadang agturong ditoy. Saan ta nasurutan ti kotse? Pagduaduan mananda ito'y asimrakan da. Kastamot nita kayo, Obi. Kumusta nita kayo? Dito yung laboratorio ni siya. Kami matidoy. Muy bien. Saan na matanagan nita kayo? Ikan ni siyak nita kayo, iti kwarta. Basta sayatan nita kayo, ti trabaho nita kayo. Tapno saan anaimot ni siyak. Billy. Kaya't ni siyak na makita dagiti kararamid na siya po. At ito nakasagana na mai-deliver siya po, Don Augusto. Ingkar kami ni ti attache case. Lukatanan ni si kate attache case. Ada ita, Don Augusto. Wow! Primera klase na siya po. Malah, irikembet lang ni si kate attache case. Matungpal, Don Augusto. Malauping, mangisagana nita kayo ti mainom narak. Tanggayan nyo ni siyak na uminom. Kartingan nita kayo. Rosalia, tulungam lagan dagiti serbidora tayo ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Inak mo tulungan ni Marcelina iti kusina. Wal, Amalia. Datayong ti mga sikaso iti pakanan. Tawan mo't taal tiya kenturaw. Anya pahinay. Agtitinulong tayo. Tapno ad dapay nga umado dagiti suki tayo amangan. Kayo man, hindi patis nita. Ay, wan, sir, mabitlaan. Ha? Ti lalaki adumaw dawat iti patays. Apay, Rosalia. Kasla nakikita ka. Inyawat ang ti serbidura ti patis kungkwana. Asino nga minday ta alalaki, Rosalia? Wan, malagip kang Amalia. Kadwa idinibili da ita lalaki nga imunag iti may sa asilay iti mansyawn. Anya? Buyot ni Don Braulio da ita. Diyos ko. Alam, sana ba na? Dinak nakita. Ti serbidura ti masidagkan kwa na anang yapat iti patis. Ala, mapankalangan ijay kusina, Rosalia. Dakam hinti makaammo dito eh. Mapankan, tama nga numailasin nakapay ti lalaki. Anyang matindi kastoy amarikrik nak. Makas asawa ako na talaga. Nilatan mam alti ti pampanunutak. Iturturod kun samat ten ni bagakan kwa nga asawa akon. Tapno saanan nga umatayupay kanyak. Jak langit di maklon nga asawang isabali ni darling kong alteya. Mabagtitak siguro. Ikaw magayang, ma'am. Nagdaka lang itiisip ko. Ito,
kala at anagparang ka. Anya? Adaak iti isip mo kunam? Wen ma'am, saan ka ang maiwaksi iti isip ko? Si kalaptan tilinaon ti pusok. Aday ta ka manin ako naktor. Wen gaya ma'am. Apay nga masidag ka kanya. Ada ka tinapatag may bagam, ha? Awan, nakita ka lang agtugtugaw diti salas? Isuway nasigdan ka. Kasta ka di, ma'am. Sana ka makaturog. No agkidamag. Siririing isip ko. Agduduma dagiti mapampanunot ko. Agpadatangarod iti marikrik na ma'am. Agduduma mo iti mapampanunot ko. May panggap ka. Anya? Apay man. Makaas-asawa ak nga minahon, ma'am. Anya? Nagrigat ti kasasad ko. Inaldawlatan nga aburido ak. Toro. Ma'am Althea, sungsunggadan tirik na. Nang runak at nagulimak tirabi. Sakat, imasidag ka kanya. Anya ka din di mapaspasamakan ka, Toro. Ori lang pangato kan agpababa dagiti kiday mo ako mikita kanya. Saan pa yan ang mabilang ti panagkiram mo? Talaga akasta ti matak. Nang runa no adda na pintas a babae iti sangwanak, ma'am. Anya? Di nakatawaan, Ma'am Althea. Ay, di nakman angawan akas ta, Toro. Amamukan. Sa anak nga gang angaw, Ma'am Althea. Pudno amin nga ibagbagakan ka. Oh, apa yan nagsinaay ka, ma'am? Diyak mapupuot ang tiyak sinaay, Toro. Kaya tasawan day ta. Adda na ipampan adagan santi ti barukong ko. Anya? Nudaduma. Kalatlatan ti panagulimak ko. Kasla na bambanok ti riknak. Makiasawa ka nga ninan, ma'am. Tapno mapunas ti dagansan di tabarukong mo. Anya? Adang mo't tinakasagana ang mga asawakan ka. No umanugot kalakit di ang makiasawa. Awan iti panunod ko day tapan nakiasawa, Toro. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Da ka matakman tinagan ni Miguel. Ma'am. Adda ko may bagakan ka. Anya nita? Nariknak mat idi nga da pa na gustong itigayam ko ani Miguel. No kas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Isu ka diti kayat mo ang mga asawakan ka. Imposible day ta apang panunutam. No kas pangarigan kunakmat, ma'am. Okay. Wen. Aklonak. Ay ayatak ni Miguel. What? Nila ang nana Rosalia ti makaam mo iti amin. Iti may sa Arabi asaan na ka makaturog. Ada text kanyak ni Miguel. Kat iti day tamat la ang Arabi. Iso ti adda iti isip ko. Namaminsan kakurak ni Miguel. Namaminsan mat. Sapsapulak kat kayat ko ang makita. Ma'am Althea. Na maisublipay ko man ti panawan. Siya kung tinangibagakan ko na. Iti marik na. Nagalas man akitaan at ipayan mismo a baba iti mangibaga iti ayat na iti may sa lalaki. Ngamawan anyaman na kanya dayta. Tinabatag. Maibagak iti lalaki. Nga iso kat ay ayatan. Ma'am Althea. Nila ang Miguel tinakariknak iti kastoy, Toro. Kinapudno na. Agar arami dakla ang iti wagas. Tapno makaduan nak ni Miguel iti papanak. Kasta ka di, Ma'am Althea. Puan, Toro. Naragsakak no adak iti apay ni Miguel. Diyak may lawlawang ti kinaragsak ko. Gustoon, Ma'am Althea. Agarubos ang tilwak ka dagiti bagbagam. Apa yan?
Masaksakitan akon, Ma'am Althea. Bumtagan ti barukong ko. Anya? Oh, danggam ti barukong ko, ma'am. At da ibalbalikas na. Anya ti ibalbalikas na? I love you very much, Althea. Kunana. Kakadwa! Kita ito yung daway. Di tayo paluspusan day jay amayor. Wen, Billy! At dalang ni Mayor Carion iti opisina nandito yung munisipyo. Limot asar ka iti opisina na. Asa na makadlaw na iti bodyguard na. Ngayon magsagana kayo. Billy, anak lang! Nagtitipuyok ni Mayor Carion. Wen, amok ti aramidak. Aramidak ti amin tapno makastra kag iti munisipyo. Asa na makadlaw na iti buyot na. Di, lima! Nakatakder tayo di San Unay nga tayo, iti ruangan ti munisipyo. Gundaway kon kakadwa. Doon nyaman ti mapasamak. Amo yun ti aramidak niyo. Galarto kayo. Sana umbar nagbayaga kayo opisina. Hanggang nadakitan. Diyak kaya ti maitulad ka ni Congressman Marasigan. Saan nga mo nagiti babae dito yung munisipyo ti legal nga aramid ko. Nalapit at ti sekretarya ti agtok-tok-tok. At damamin nang ibaunakan kuan. Mayor Carion. Pili. Mayor. Di kan mas daw na adak kita dito yung opisina. Kaya't nakamakasarita ni Don Braulio. Anya. Napatagtibaganakan ka. Iso asumurot ka kanya, Mayor Carion. Mas ka na makasarita ti Mayor, kita ito ini. Natanggap iti di nagkagkapian. Kasi dega ko niti opisina ti Mayor. Sakal ti charot ilalaki anang kuyog kini Mayor Carion na papanaw. Tumalangkyaw. Nagsityas ti lalaki ti kadwa na itirwar. Tuloy ko ti magna, kagsurot at ida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tartingam ti magna, Mayor Carion. Agpasimple ka lang baga ang dagiti tao may tirwar asan da sumursog ka. Limad na nakapatuwang tipaltukukin ka. Pumatay ka na tignay kay tigakas. Anya. Mabitla, Mayor. Asino po? Soldado. Ak kalala. Sekamat gaya. Sa dino ti papanan nyo, Mayor. Apay ang nakadagkat ka na ito alalak. Diyos kay, ipasimple nga ilang mang tipagtuka. Akwa. Sir, gayam ko ni Mayor Carion. Adalabit papanan mi. Saan ka din, Mayor? Owan. Ada papanan ni Colonel. Napatag ko matipagsaritaan ta, Mayor. Lumabaling. Ikan nagpaiti oras mo, tapno makapagsarita ta. Lalaki, pasensya ka. Napatag ti bagak ni Mayor Carion. Napatag ko na. Sayang tika nito. Si Mang Padje Soldado itay, kinasarita natin Mayor. Sana ka basta makapagtignay. Kailangan mo nga da si Mang Padapulis. Pasalamat naman, Pay. Mismo nga ti munisip, ti pangkamagan tayo, Mayor. Imposible taramidan tayo. Di kami pampanunutag. Ang mga nusan tayo manin ang makita ni Mayor Carion, kalpasan ti panaggapunay ti opisina na. Tayo ko na kanutin, Bill. Ay, mimbag pa eh. Nopaltukan tayong medyam. Day tamat ti kahit ko mapasangan. Yung bili ni Don Braulio nga iso mismo ti mang patay ti day jam, Mayor. Ang nga taramidan,
Agsubli tayo ng Jimansyon. Siyak kung timang ilawlawag ka ni Don Braulio tinapasama. Ala, maganda ramon tayo kotse. Juan ito. Itibiyang ti pulisya kan militar. Nas kan launa iti koordinasyon may panggap iti linak kan kapya iti daytoy nga ili. Mayor. Gusto ka, Karnal. Iti napalabas nga daw, nariribok ti ilim eh. Adu dagiti matil-tili wa droga kanuan niya paya klase ti krimen. Mayor. At naawat ko akid daw surat. Manipod iti regional office ti pulisya. At napagnunuman dagiti opisyal alas kanya may katan iti organisasyon dagiti Scalawags. Anya? Sigon iti nabasa iti kidawa surat. Iti masakupam ti ayan dagiti dadtumang Scalawags. Karnal. Dagiti Scalawags ti mangdadadael iti napintas nga imahe dagiti uniformado a pulis wenno militar. Mayor, pacheck anaamwamon daytoy ang panag. Kaputasikat ti ama iti daytoy nga i. Well, naibagan kanyak ti hepe ti pulis. Mayor, may sasaludsod. May samat na sumpat. Anya dayta, Karnal. At nakabiam mo. May panggap ka dagiti Scalawags. Ako, awan, Karnal. Awan ti sabali amat madlaw ko kadagiti pulis. Sigurado ka, Mayor. Well, masigurado tayo na. Bidto tinakalanad iti kidawa surat manipod iti regional office ti pulisya. Awan ti Scalawags iti organisasyon ti pulisya dito'y ili. No saan na simbangpat ni Colonel Maravilla nakamagdakon da Billy. Saan may nasiputan ni Billy ngay mo nagiti munisipyo, Mayor? Kaputan mo kayo nagbambantay iti ruwar ka naglawlaw ti presidensya. Mayor, Sanak makiding agbutang ka ni Don Braulio awan ti amok asos. Nga naskan nga gananak. No nasiribak, amo ka nasir tay jaya Don Braulio. Mayor, Saan na masurutan ti likaw ti bito ka day jaya Don. Iti daytoy a probinsya. Iso ti katursukan a pangulo dagiti sindikato. Sigurado ka, hindi tayo tayo magpagkampili. Juan, boss. Kailangan kami ngayon masilig tayo dyan, Colonel Maravilla. Iswadyak na ipatungpal ti panggap ko kini Mayor Carrion. Colonel Maravilla. Talagang amangin ko na itanagan. Pura siyak, boss. Kabarbaro lang iti panagdengag ko tinagan na. Ngayam sigon kan kuha na. Kapatid ka no ti pagsaritaan na ka ni Mayor Carrion. Kasta? Boss, dahito ikat kapanunutak lang. Anya dayta? Ang mga nukadwamot ni Mayor Carrion dahil ang opisyal. Paliwan yung titignay na diya Colonel Maravilla. Amangan mo at nahusto ti atap mo. May panggap kan kwa. Sino nga taray ti umauawan? Igayam Benji. Hello? Kumusta kan, Benji? Kaya't mo ti agbakasyon dito'y probinsya. Sana parikot tayo. Ano ti panggap mo panagbakasyon? Mala. Ipasukon ka kadagiti buyot ko. Bye! Makalagit ti ka nakagbakasyon. Di makalit ti syudad ni Ben. Iso akayat na ti agaliwaksay dito'y probinsya. Urayan nyo, teka nakagbakasyon.
Raya nga tinagsanga adalan nga agturong iti safe house o Ben. Aga po iti siyudad ni Benji. Et sana nga mo ti safe house ko. Urad walang ti manguray kan kuana ta adamat bukod na ako. Magtignay kayon o Ben. Ubing, bilangin nyo na imbag dagiti droga nga dagiti bodega. Inton bigat matlaang maibiyahe na gitoy. Sayatan nyo ti trabaho yo. Tapno itad ko man ti husto asweldo yo. Boss, Apa, Billy? dagiti droga naggapu iti laboratorio. Alaan kanon ni Don Agosto. Ibiyahe na amapan iti lugar na Mr. Chan. Sana pareho tayo ta, Billy. Sige. Itad mo kan kuwano dagiti kasapulan. Areglado, boss. Nagado dagiti siya bungad da dito'y bodega ita. May deliver ka di amin dagito'y kadagiti parokyano. Well, basta nagagat lang kiti dagiti kakadwa tayo. Kaya kung di makamo ka dagiti dadtuma, boss. I-deliver ko ka dagiti dadtuma pa'y aparokyano tayo. Good. Ita, tawanan dagiti tubang iti negosyo tayo. Adumanan ti mapaglakwang kadagiti droga. Wan, boss. Nilangan Mayor Carrion ti parikot. Sana bale. At ato pa'y ti sabalingal daw tapno malikitar tayo dyan tao. Tirumbang aramidan tayo. Iparang tayo ka ni Mayor Carrion. Agapigpig sa lata ti grupo tayo. Nga may ti grupo na. Wan, boss. Nuararigan, pasit lang ti grupo na. Small time lang ni Mayor Carrion. Ang tilang jak kaya. Kat ipanangipit na iti droga tayo iti masakupan. Kun nga rod, boss. Ala, tulungan mo dagiti kakadwa tayo dito yung protekta. Or nusan daan na imbag dagiti ma-deliver a droga ito bigat. Boss, nakapanawan dagiti mapanag-deliver ka dagiti droga. Sinigurado yung kadian na linis ti kalsada a pagdaan nyo? Ngawan ti pulilyaso ang mapasama? Wan, boss. Pinapudno na. Ada pinauna ka nagbiyahe tapno nalinis ti pag. Good. Marunok mo na rumar, boss. Nas ka na may biyahe mo dagiti dadtuma droga ka dagiti parokyano tayo. Pili, siputa man na imbag dagiti kakadwa ang kagiti. Awan, ipanagtalag ko kadagiti dadtuma at tao tayo. Wan, boss. Yak kaya tigaraw dagiti dadtuma buyot tayo, Pili. No at mapukaw kadagiti may deliver. Yan, di katungad na. Maluman, gabawantay lang dagiti nanguray ni Benji. Iti nagsanga adalan. Ano nga taan tinaramid na? Nabayaga jak nakita ni Benji. Iso ang magagaranak mo na makakita ka na kwan. Iso gagaya ng titignan. Nakita ko ti kotse ni Ben. Angkan, maragsakan ka makakita manin kan ka. Kasta akmat Benji. Talaga asa na nagbalaw ti langam. Nabiskad lata ti pamagim. Wen kaya man kan. Jak korsonada ti ugali dagiti buyot mo anang uray kanyag itinagsanga adalan. Apay, anya ti di mo nagustuhan kada-kada. Awan man lati nagkablao kanya. Awan ti respeto da. Anya? May saday tayo ti jak kayat nga ugali ti buyot. Angkan. Amam mo na. No adda jak magustuhan ti ugali na. Paltugak at tagos. Agkalma ka lang, Benji. Tilangan pinanunot ko. Buyot mo dagiti nang isuro kanya kiti dalan niya agturong dito safe house mo. Benji. Uncle, apay nga adda ka dito safe house. Adda ka di ilam-lamang. Tas siya kung ti makamo amang sulbar iti parikot mo.
Ibaga matagos, angkan? Benji, ang mamat ng iti legal na negosyo. Ado, dagiti makalaman. Angkan? Iti lang kalman. At nagpanggap amang kamagkanyak abuyot ni Don Braulio. Sino dahi ta Don Braulio, angkan? Big time my leader ti sindikat. Ado dagiti buyot na kan nagduduma dagiti legal na negosyo na. Iso ka diti ilam-lamangam, angkan? Di ka matanagan. At taak ita dito'y safe house mo. Saan niya agbalin kanyak dagiti nagadu abuyot na? Saan lang ni Don Braulio ti kabuso? Sino pa, angkan? Ni Miguel Amurtal kabusor di Congressman Marasigan. Ano niya? Nasigulat ni Miguel. Naparmag na ti sigod a general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Panag ko na. Kapoy laeng daya Congressman Marasigan, angkan. Oray pa'y nagbalit a general no nakapoy mo't ti diskarte na. Talaga ama parmat. Kaya't ko ang makasango, ibagbagam amigel, angkan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panakman mo magbakasyon, di ka na kanya maskulado dito yung probinsya. Irod ko naman umay bakasyon. Iso ti ko na kanya. Samat nga bakasyon. No di kat agsap-sapol iti riribok. Maglawa na siglat ti ka na kanyo, Mayor. Talaga na siglat da yata sigod a soldado. Naikat iti serbisyo. Kapok iti madi nga aramid na. Sigod kayo na soldado, Mayor. Iso tanangan nyo titigtig na iyo. Basitla ka mali ang makita na kada kayo. Amangan mo dakas taramidan mo. Nakabutbutang gayam na dyan tao, Mayor. Tandaan nyo ti kunako, Bing! Tanangan nyo ti garawyo no adda dito'y safe house ni Benji. Nabayag a panawin ajak nakita tayo sa lugar. Nabayag ti panagtalinaad ko iti syudad. Tinasayaan. Sarteng ko ti kotse ti batok ti paste. Promuarat. Kaya't ko ti mga niti tayo restaurant. Talaga nagdakkel ti nagbaliwan ti lugar. Wow! Diya'y babae ang magmagna iti san unay nga tayo. Nagpintas. Materialis puertes ti pamagina. Diya'y, manlasi mo ni ti kalsada. Nagpaliw ti panunat ko. Saan akong amapan iti restaurant. Surutek lang ti babae. Nag-text kanyak nito. Gumata nga kadag iti masapsapol iti pakanan. Aglayo na kon iti grocery store. Miss, mabit lang Asino ti? Ha? Ay. Pasensya ka no, nasinga ka. Sorry sir, panawan ka pa ga. Ops! Mabit lang. Kaya't ko lang ti makiamam mo ganyan. Siyak ni Benji. Sika, anya tinagan mo? Ditakan. Pimanawain. Napimpintas pa'y kayam. Idinasit kak tayo dyan babae. Wow! Magkapamauyong tilangana. At tagayam napintas iti dahito niya ini. Kinasayaan. Limad asurotag ti babae. Di kotse pa'y kayam ti babae. Langana ti baknang. Saan na maikat iti isip ko ti langana? Para kanyak, ison ti kapintasan a babae a nakita. Dajay, nagsardeng ti kotse na iti public market.
iti pangiparking ag iti kotse kat paliiwag ti babae. Unak mo't ngamin kan ka. Akaduaan ka iti sa di naman apa pa na, ma'am. Kita ngam tinapasama kan ka. Kaya't nalaang ti makiamam mo kanya. Anya, Naglaang-taklaang itay. Siya gayam kay ayaban niya. Nagdua-dua at iso api manawak adagos. saan lang yun nga bidot dahi at tao amang dangran kan ka. Tasyak ki makalaban na. Diyak kaya't madadangkas ang mapasama kan ka, Ma'am Althea. Tora, Napintas ka ngamin, ma'am. Iso nga ado ti lalaki nga gusto kan ka. Namjak itulok abastusan da ka. Ikak ida iti pagnakman da. No pagaramidan da ka iti dakas. Boss, balik iti pagnami. Na-deliver mi dagiti droga nga awan tinapasamak a bulilyaso. Good. Kat? Ayan dagiti kwarta naglakwan. Ada iti unag ti kotse, boss. Ala, ito dyan kanyak ti kwarta. Kaya't kor, ang magkita tinarepet a milyones. Agranet kayo iti ado nga arap o ping. Balik iti narami nyo apan ang i-deliver kadang iti droga. Awan, Don Braulio! Bili, di ka matanagan. Naikang ka mat iti gugunam. Gapo iti panangida ulom ka na kwarta. Agyaman na, Don Braulio. Oh, gusto pa lang. Nagsublimot lang ti ado a kwarta na puko. Nagiti pimanaw asukit ni a parokyan. Nagsublimot lang ang mga kanya. Kawan mo't lang ti maramitan tan. Boss, manipod na papatay dagiti kalaban tayo tinegosyo. Dumakda ka lang ti mapaglakwan tayo ti droga. Wag. Itang tinapastek. Nagado a kwarta. Ala, sumurot ka kanya kay opisina. Ited ko ken kat igunggunam ang kwarta. Jaklay mo pagaro. Nga do gayam ti nagpipinta sa babae ito ngayon. Amangan lo kayat mo ti babae itating dyan. Yan. Babay, adam may tadyo kanya ka babae? Ano, nagadawa babae di club, Benji. Nakamiti makamugan ka. Kanya? Ikandak iti babae a babayaran? Ako ti papilyan, Benji. Nagpupusaksak da. Nako, agay. Kanya't pa nagkita mo kanya, ha? Agtatakon iti babayatan na babae, ha? Benji, sorry. Awan ti sorry kanya. Benji, sir, di may paturong ti paltok mo kanya. Jak kaya't akasakot ti kaskin ka! Kasta ti rumpang kan ka, ha? Ikam nagkitin iti babayadan lang ang babae? Eh! Asino ka na kayo ti mangitad kanya kiti babayadan na babae? Asino? Tinapasama. Tuhan to. Wan Mayor, nauyong kayam di ka anak ni Benji. Imbagak matan kada kayo apilyan nyo. Bueno, anado nyo dagiti balikas nga isawang nyo ka ni Benji. Nakabot-butang tilangan na ito, Mayor. Kalat-latan na pinagtugan na ni Ansong. Ayan nga rodon ti bangkay ni Anto. Ingkalimin iti kabakiran di bangkay na, Mayor. Ayan ni Benji Takasari. Nakita ko mo tito iti aglawlaw ti Sepaus, Mayor. Ala, ang sumdi ka ni Dayan dagiti kakaduan pa. Kasaritak ni Benji, may panggap iti naramid na iti kadwa tayo. Maputputangan dagiti buyot ko kan ka, Benji. Gapo, ta pinaltugam latan ni Anso iti sangoyo nga agi ino. Mangin insulto ngamin tayo nga ansong, anggal. Agasan? Ikan nakano iti babayadan laeng a babae? Ben,
Sa anak nga tatak ko iti pabayadan lang nga babae, angka. At da plan-planot nga ramitan, iti nakitak a babae, kalman. Anya. Kas di a klase ti babae ti kayat ko nga ikutan, angka. Napintas, napudaw, kenwaw ti pamagina. Sino ita babae adak nakamatan, ha? Jak amo tinagan na. Ngem masiguradok ama-amok tumatlaan. Oray agparigatak nga masidagken ko na. Tinapatay. Maikotak iti kabiitan a panahon. Manipod simbang pagkatili mansyon, iya. Saan ka matagtagan? Apay. Ada lang aming pampanon. Ibagam lang kanya. Parang matulungan ka. Abangan no kasapuram ti baro a kotse. Wano saan, ado a kwarta. Iya, ibagam kanya, ta ipaay ko adago. Malagip ko ti kinaubing ko iti dahiti amon. Awan ti mapalong ko iti apari. Jak amo dagiti mapaspasamak iti aglaw niya. Iya? Ti amok idi. Kat husto amin ang dagiti makikita ken mangmang ko. Gayam. At dapay dagiti nasken ama-ampa maipangga iti biyak. Diyak mawatan dagiti magbagam, iya. Nagilimad kayo kanyak iti nabayag a panawan. Anya? Tilaan kanayon nga ibagayo kanyak idi. Kat ti kinabak nang tayo. Ngam ti pudpud no akinat tao. Awan tinadakdakamat. Kwa? Sana ko nga agpalpalikaw pa'y nino. Maipanggap da ito iti paraiso. Apay, ti paraiso. Da ito'y kat naamwak iti sabal na tao. Ti paraiso. Kat kukwa, damama kan papa. Anya? Jak ilibak ang nabasak ti dokumento ti daga. Ako kon ti paraiso. Ngam adomot dagiti mangibagbaga. Ako kwa ti pamilya. Iya. Sikamot lang tinangibaga. Anabasan ti dokumento ti daga. Asya tinakainaganan na. Iha, palso dagiti nangag mo maipanggap iti paraiso. Sino tinangibagakan kay ti kasta? Ni ka di Rosalia? Iso ka di tinangibagakan ka, iha? Saan, Nino? Naamwak iti sabal at tao. Ni Amalia tinakamwam? Palso amin dagiti magbagadakan ka, iha. Nadakamat na danana Rosalia kanya na Maria. Madlaw kong agul-ulpot. Tas saan ang makakita kanya iti diretso. Di na kita ni ti kasta, iha. Awan ti mo kiti damdamagam kanya. Nalawag mo tinabasa ma dokumento. Ako kwa ti paraiso. No agul-ulbod ni Don Braulio. Nakadumog ang makisarsarita, ma'am. Wen, nadlaw ko matday tanan. Itay pimanawag iti mansyon. Kalata nagturong iti opisina. Talaga ang napaklan nga ulbod ni Don Braulio. Nagdakas na iti atao. Si bibiyag pailaang dito'y rabaw ti daga. Maur-ura mo ti kararwana iti impyerno. Nana, Apay, ma'am. maamwak pa nga tati kinapod no. Di ka mapukawan itinamnama, Ma'am Althea. Rumwartumot lang ti kinapudnaw, kat mabaweng ti kinabaknang ti pamilyam. Nagpatingga akla ang iti panagpalpali. Awan ti mapasama kanya. Ma'am,
Ada na panunot ko nga ramdan. Barang umayon kanyak ti kanito. Kat maamuak ti palimad ni Ninong Brown. Anya day taan na panunot mo, Ma'am Althea. Dumngag ka na, Rosalia. Ibagak kan kano anya ti panggap ko nga aramidan. Dumngag ka, Nana. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.